abangentanya alikuwana, lakini immigration walifanya kazi mingi. Hii kitu sote mnaona, hata ukisoma kwa nini kwa internet saa hii iko mpaka ng'ambo. Au nini iko namna gani? Inaonekana wapi na wapi? Mahali pote dunia mzima. Inatakikana baba hakukuwa na shida na mtu, tumejaribu kumlinda kufika hiyo miaka. Baba alilala, I'm celebrating or we are celebrating. Nimeshukuru kila mtu, watu wote wa Kisii, wakina George, wakina Marube. I can't talk to everybody, wakina Muraga kutoka Nairobi, siwezi ongea kwa kila mtu, lakini nawashukuru nyinyi nyote. Kanisa Fatma Sese Kisii Paris, wote walikuwa Kisii, nitawashukuru sana. Sasa wakati kanisa imefika, nimesema asanti, karibu. Watu wangu wa Nairobi, msiende munione au nitawaambia yule mtaona. Tafadhali. Thank you, welcome. Msikie Fata anasema nini, anaombea mama, na nyinyi msikie bila anamuombea. Asante sana. Tunataka kuanza maandamano ya kusindikiza baba yetu ama banyanya hapa mbele. Huko juu tuko na wana youth, tuko na PMC. Enchera bona wana baskali ba Yesu nguru barabu bali bonse bali enchera sukachi mita no ani sana. Social distance ya 1 meter, 1.5 meters. Rosenjere iga buge kosi kigatrimbo kia chiro. Nuclear family waende abachokoro omota gutira lirimo kwa omungina kwa sababu ya jam, na waomba wakiendelea kuteremka ama MCA tigarwe report ya yomo elio chewe sikiricho ama mpio itata ya 1500 ndio hizi zimeletwa hapa. Kero tuko ndova gochia ase kanisa director Nyatigo kwa niaba ya ward hii Oira Maigaito, pereka salamu zetu kwa wale wote wamesupport familia hii CS na wengine, na mukienda wageni wetu wa Nairobi na wale wametoka nje ya ward hii, mukienda muende na Mungu mufike salama. Father na nje niko agento keke magutagato kali director na nje na wango pa agento getego gesindigise tikatokole misa ya baba bu ya Mungu awabariki kila mmoja. Thank you very much. Bona kero monto ele ogiotige otetene igoro emisa ya chakile. Chiko feo obegete tafadhali tutoe kofia kila mtu na usimame juu kwa heshima ya huyo mama ambaye analetwa kutoka huko juu. Tafadhali kila mtu tujiandae.
wale wa maandamano tafadhali fanya haraka. Wale wa maandamano tafadhali, kwa ajili ya muda. Tuanze safari, tuanze msafara. Hapo sherehe ya mwisho ya mama wanakuja taratibu. Wala wako mbele tafadhali, kuja tu mpaka hapa mbele, teremka. Asante sana, teremka haraka haraka. Wale wako nyuma wametoka, asante sana, mkimaji vizuri. Haya, twende. Mama alikuwa mpole, mtulivu. Asante. Huyo ni mama yetu Priska, analetwa mbele na watoto wake wote na wanajeshi wote. Familia zunguka round, tukiendelea familia zunguka mwili round. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilisha kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Asigura wa minto na inche na salire mono sokolengerelia samangana sokora na wotakora na soko mocha kuane na soko mocha kuane na soko mocha kuane okonene
na ile nasoya Samaria mtakatifu mwesiki malaika na watakatifu bonsi na inu ya baminto monsabere ya somonguru nyasaweto. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana tuhurumie, Bwana tuhurumie, Bwana tuhurumie, Bwana tuhurumie, sisi wakosefu. Bwana tuhurumie, sisi wakosefu. Bwana tuhurumie, Kristo tuhurumie, Kristo tuhurumie, Kristo tuhurumie, Kristo tuhurumie, tunakulilia Kristo tuhurumie, tunakulilia Kristo tuhurumie, Bwana tuhurumie, Bwana tuhurumie, Bwana tuhurumie, Bwana tuhurumie, sisi wakosefu. Bwana tuhurumie, sisi wakosefu. Bwana tuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako Priska Kirumugoma tunayemfanyishia mazishi, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umfungulie mbingu za mauti na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Wakati wa kuleta Biblia, naomba wale wako mbele wasonge nyuma kidogo, ndio msafara wa kuleta Biblia watoke juu. Wajukuu sasa mnaweza keti, hata familia mketi. Mfanye haraka kidogo, ukiangalia hali ya anga ni mbaya. Akina mama kama mnaenda juu, tembea haraka. Yule ako na Biblia aanze kutembea. Abangina bali wakati bukubera katikati sema aliwe ikagocha. Wala akina mama pita katikati huko. Katekista Helen, hakuna muda. Nimesema mtembee. Sema Bwana ndio. Itika. Itika. Itika, sema Bwana ndio.
Tosoma ogotang'ani kwarura sabaruti eritang'ani ibere tuchakire yemo goikanye ekero engaki yogokwa wa Daudi yaigete ang'e agachika Sulemani omwana oye akamoteria nche nabeire ang'e kogenda enchera eria abantu bonsi bense bakogenda obe omokong'u bweorokie obe omonto oteneine boronge obwatonsi ayo omonene Nyasaye agochikire otare ase chinchera chiaye na orende amachiko aye na emerorio yaye yonsi orende n'aborori bwaye buna alikire ase amachiko amusa elio nalio oraseseniwe ase kende gionsi ogokora na ande onsi ase okogenda elio omonene naikeranie ring'ana yaye liria akwanete asende agateba abana bao kobararende chinchera chiabo na batare ase obosio bwane ase obwegenwane chinkoro chiabo chionsi na ase emioyo yabo yonsi irorio omonto takobora korwa ase ororeria rwao oyo oraikaranse ase ekerogo kioboroti kwa Israeli ring'ana ria Nyasaye ya monasi. Somo la pili. Somo kutoka kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 13. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, eli watu ambao tangu sasa wamekufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye Roho akasema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Neno la Bwana. Tusimame wote kwa shangilio. Tuenspito tena nase ngejoko ihure evanjili. Hallelujah.
Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Luka sura ya 7 mstari wa 11 hadi wa 17. Nyuma Asaya akagenda mucyukuru kwa Naini, abarukwa baye bakagenda munere n'abantu abange. Nabo agayikanga sigita cy'umucerora abonkyarenge getondo kebuire gocha isiko omwana momoima senyina na nyina n'umubarako urenge n'abantu abange bomucimbare nga munere. Naye kero munene acha kamurora amabira akamutebya turera. Akagendange akunekige abulie ekige bagatenena. Elio agakwana omumura nagotebire imuka. Omuntu rigetundu akabuka ikaransa agachaka okwana. Yesu akamumwangina. Omundu ko kabwata bonsi bagatwege Nyasaye bakubura mubanyo monene oro kirasi gati ito na Nyasaye ucheire abantu bayo. Chinkuma cha chigasarira sensi yonsi y'Abayahudi na sensi yonsi ya etana ine. Injili ya Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Leo tumekuja kwa sherehe ya mwisho ya Mama Priska ambaye Mungu alitupa kama zawadi, na hakika amwita kwenda nyumbani kupumzika. Letu ni kumshukuru kwa yale mema mengi ambayo alimjalia katika maisha yake, hasa kumjalia uhai wa miaka mingi katika ulimwengu huu. Hakika Mungu alikuwa anampenda kwa hii miaka yote. Mama yetu amelala kwa Kristo. Basi ni matumaini yetu siku moja tutamwona katika familia ya wateule. Mwanyabantonde wensi urasinsiga na wate Misiri. Na Misiri yiga ege watokororo nkonyorakere mwanyabanto oigwiru asubikubwe wense. Ase Misiri ntubwate emechando. Ase Misiri ntubwate obusumba. Ase Misiri ngusiritore ogosemeria na twarora Nyasaye ototigire. Nalitukaserinde mwanyabantu niga kurireria chinsemo chonsi erinde anyare konyora bokonyi. Kurende tanyora bokonyi kurwase mwanyabantu. Kuikabono onyara kurireria ase igoro erinda nyare konyora obokonyi kuwaroro. Ekero obwero bwa corona bwachete ase bwakunete mono nainde ni Itali nochika chinyagitari chingia esingima chakora keke chire. Ase Itali kero monto nigabwato munyagitari yoyo. Tokwerura uno munyagitari munga wikorio ama kresi mama komatabe naki uino yone para mukora keke para muligereria. Ono ekero uri bwachite ase Itali entumbo airete bamara menta bange eribu na weta. Lakini tomete ngakorone tesigite musasiro abe karakik abe komoira. Ekero Prime Minister etukeremo ya kwana agateba
Ntuntu bwate nyegitari chingia. Ntuntu bwate nime nyinge. Ntuntu bwate chiseme chinyinge. Twatemire byonse twakorera keke twasibe. Onoka yo bakonyi bole. Bakonyi bwe ndombo yo tubwate kurwase nzi zatiya kurwase Nyasaye. Inki akoroke. Mwanya bantu utari na Nyasaye takonya. Nabono oyole Misiri takwerusi Misiri utatigaru siku na Nyasaye. No yole Misiri oikanje arusiwe na Nyasaye. Mbia mule mwenzi. Ono ngwanja mule muru Misiri go senara batigake. Na batigake go. Nekro Nyasaye kurusiri Misiri tali omweru w'emechando. Nabono ni wochaka obugima bonde obungao ende bobwate mirino yaye namatemu. Naitwing ekero twachakira obugima obuiga twachaka orogendo buchararia buchinka. Priska ekera ista sensiye ekere urutu asigatie ito nekere urutu ase batismo ono agasakoro ndibuchararia eriga soro genduriga akomera n'ababisabane mu biso mutangani nekebe mu biso kabere nobe no mu biso gatatu no borohire no biso kane namakweli abisabane no bale asigatie ito baterankoro to ateririria okogenda iga tora soro gendo kogenda igoro omenyo bwabaya omoko utambe tina ikaso kogenda engoro gendo ruito ngochaso gmaborobo tanu bansi okogenda soro gendo ruo kuika omerane na bisabarenga ekebe obobe amaroire ngeke bono mwoboete ngeke mwoboete endaira enchara ngeke mwoboete amakwe na ndo bwensi okogenda ochika weki aligani buya buna Daudi asogotomo osomo gotangana gotebanga inchena kororo no rwenseye tigagende buya one kina batigeire na kieke agatigira Sulemani Nyasaye eri akabere akamotigero obogambi ona asiri tukulia rero baba birisikochire nkyato tigeire nkyago tigeraye nkyatigera si family ona mwalegera mwakona buya awasamirikende nakyo asengo boitu wakira lituko nigotuko mwanyanga mwanya bantu nigale oyo gosesenia osenigale oyo kuragiriria ibinde bibiri osesenie osogara dikek inchinegere nga baba ni gato sesenia asengencha amnyetas Nyasaye bakereka yomwe nchamo na nimbera monere myake ememo nako nakito tebana ki o Kristo wabono ni goboro raisi na ni goroboko oko
nigondo mukristo ekerene Jumamosi gakorangeria Marieta gakorangeria kose kwa iriende damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Omochenu oyo Jumamosi na Jumapili, lakini Jumatatu mpaka Ijumaa na mpaka Jumamosi kayogotoka etundu bali kwibachikiro ekyombe kwagamba abantu naboneka namagasito kulikano tukaranstensa, lakini Jumapili ono mwanya bantu oyo ometa bweka nyambu rochana nyara bweka igoro baba tamete bwega baba digarenge naki onyanyashi yes onyano tairende yes ekanisa hii no isiko parande kupata wait asande I'm loading nakyo ekewe kiringa kiyete okorunga ki choro Nyasaye no bwense na kyorate abana baminto kubatiswa Jumamosi kubatiswa Jumapili onye wite nsense bendera kusewo taro komuliro ndaisi, lakini kama ni Kristo nako endega uno sira basire no to kumakirwa ya uno sira basa karta kiye no nyomo kumawa briska asa us kumakirwa na kya menyete amona bamwa kawo musasiroti ukobeka cyanga cingiya tarere tiketi yo kugenda aralia Matayo 7:21 musasi tatakaliyo munyagaki mana dilo tali kera omuntu ogontebia omonene orasoe asoboruti wa iguru korende noyo gokora ogwanja wa tatone uri iguru ingana ria Nyasaye tali bonsi bakoteba omonene barasoara ria oyo gokora ogwanja kwa Nyasaye ono kwenye mutawataki Yesu nanae votambe Yesu nanae asandosi omosani wogokumya alankwera se Kalvari tamaiti Yesu na kare falitanye manyeti pakinga yagoterako payawatarrako tali bonsi bakondoka omonene bakora ki
unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu. Oh, haleluya, Bwana wa mabwana, kuabudiwa. Oh, haleluya. Tama itio sasimaniki uyago sasimanimu ekyagera obugima bwaye ekyagotera mbire obumbi bwatu wamati aliyetufanya tuwe ndugu ndiye Yesu ndugu yetu. Chuki yote na hasira, omulembe goteraki omulembe bastore atweti mwa omulembe tweti abana ba omulembe mukaba murodo mweti omulembe ye korokinga Nyasaye gare kando nani gokorda keke ono bensio menye tobugima botabwati bamatamu na Nyasaye nabamangana aramokongere ase tukuli omwe nakintageta minto montebie manganaye nchina chikolengeri nanyora nsinyire omuntu oraire gakwete noyo kwete karaire ningoromye kakinkonya yani mtu mwenye amelala na amekufa na mwenye amekufa na amelala yani mshu pantamba wekaini alafu magontebi birisika ni garaire gakwete gusini yakwete karaire tokora birisika tomanya gocha ndutore moyo ni go turachigo kwa turaire gusini go tokwete turaire no mkorere iyo nyanda kugacha baba epoyambu ya muri niyo muraire mokwete gusini mokwete muraire uno keito